Junior Christian Endeavour Society Golflink ka ai Pule ya pi baro kam tam e ki hep ki berit ki bijus ngau tena men pe ya ka program na ki Persara. Minta ka singin walam shapi ya ka program ka khod Bible storytelling ha ka baki khon khana jong ka balang kin ai ya pi ki jinga tu khana na ka tin ka jong blai. Hasya benginya cakmat na kerpadi Insabet Syiemlieh bengialam mengi da ka Pule ka tin ka jong blai par bengialam mengi hejing Duwai. Ngan Pule nakajing ruai sam kabakat way dekat bahnyo naba utrai ulong ubahok uiet ia kahok ubabed unyo kami ia kakamajong tungnya duai kukpa jengi ubah beneng tukar kuing kana bad ai bangin nang he nang san ringkat bad mensim bakut ha keteng jome ngapani kine baro amen. Ti mentang ngila ada ya kawe kapat ke bynta ke bangila ada ban Pule ke ketin jong blai bangila le ke jing Duwai ngin poi pat cha kawe ke bynta bangin nyok snoi ke Bible storytelling bat menta ka singa no ya tu khana manga henry ngidon kiwe pat gi khun khana jong ka society ke jongi ki banya tu khana hangi ti ngin sdang pi ko ban sngap insa ti ngan khot chua ya I Carabell Iawphniaw be nya tu khana yang I ha kan ko por. Ani tu kana pi shapang ka jingpin choi jong ujisu ya ka bangila ban sham na ka bathayos lenong ka basau dekat ka beningkong haduk ka bakhatwe ti kumta ujisu uladap du mensim bakhut bat la ulawan phai pat na ka wa Jordan bala shapin baptis yu da uyo anes unong pin baptis de la yalam yu shakari cloud da mensim bat bala on shapin shoy u da usaitan te kumta ula shaji et sau pusi ba sau phomit te kumta ula thangan te unong bin shoy ubalong usaitan ulawan hau bat ula ong la da melong ukhun ublei tupin tu hukum kini ki mau bakin long kupu te kumta uji su pade ula ong la tho bamtang da kupu hi baun em ubreu henry de kitin baro balami no na kashintur ublei te kumta uji su usaitan ula yalampat ya ujisu syakanong ba bakhut halor kadong ka temple bat ulaong lada milong ukhun ublei tupenno yalade nangni na lor ka temple na baon hukum yaki angel bakin ra hakiti jongme henry ujisu pat ulaong men om tunju ya utrai uba ublei jongme te kumta u syaitan ulaya lampat ya u syaulum bajrong bat ulaong kini ki e baro kilong jong me ada medam bat syakrianga te kumta uji supat ulaong khelet nga mame usaitan na ba latho men mane ya utrai uba ublei jongme batang ya u himan syakri te usaitan ula no ya u bat ki angel kilawan ban mane ya ujisu namata kaburang ublei amen. Te kumtu ngilai asngoi ke jinga tu khana jang I Carabell mentang nyok sngo pat se ke jinga tu khana na I Saphidahun Sad. Hakade ka po ngai tu khana pi spang jisu pen kia yu bapang yang thole ka bangi lawan cham no gospel Matthias nong bapra dekat ka beni kong hado ka bak sau ka bau jisu unang hiar haki luam batla ki nong bot wei bapang yang thole ula bot yaki bar ula ong hu jisu ko jisu la dami man tu pen kia nga jisu ong ngaman ben kia me tu long bakia ndai tu khilit no wat ya thu hanu hendrai ke lepni yala dia chauling do but aingo yu Moses ru ulang ka hukum ya ka jingpla yaki baro na ka benta buram le amen. Te ngila da bios ngo ya ka jinga tu khana na I Saphidahun Sad te ngila da artali ki jinga tu khana ngidang don shu ngidon menta ya I Melisa ba inwan ban tu sakawe ka jinga tu khana ya pi baro. Ngaya tu kanai pi sepang ukun serang auria kaba pila bensyam na ko gospel Lukas lenong kabakat san dekat kabakat we hadu lepusan la don we ubriu ubadan ar gut ki kun cenrang bo kun ba ar ula panya ka benta jung bat ula let syakari ka bacungai bat hangta ula pen serwano ya ka benta jung hadin ba ula pelut ya ka spa jung baro ula du no yaki perolok baro kala aja kan nem sneo ke bakrau haka sakari bat ula sedang ban sengo kerdu haka jing tengan ula haban bam yaki jembam senyang bat ula kela bamut ban pan map na lau kupa
บัดบาอมลงชั่วบาอุนคอดยอูอุควรเห็นไรบันเป็นลงยอูกุมอเวนักิชักรีหาบ้าวกปาอุลาโยอียอูอุลาสงสินบัดอุลากดุบยอูอุลาเป็นกบดักจันกบกับกอร์ตัมกษัตริย์ฮักตีบัดยากิจุตีฮักจัดบัดละเป็นลงกะจิงขวายบันเละกมันยากะจิงกะลาบหมดบัดจิงวันพายอุควรอุบาลอาจานักเป็นตากะบุรมอุบเลยอาเมนTi kum tu ngila ada banyak sengo lai tali ke jing tu kana. Ngidan stang ke we ke jing tu kana. Bakata kan long bang pen sengo shapi dai Miss Fanny A Binan. Ini tu kana pish pang ujisu urijingo eka Mary bat ka Martha. Bakaba Philip and Shim na gospel locals nong ka bakal we dokat ka balai pra hadu ka basawar. Ti khat ba ujisu udang net jinglet. Larung ka we ka nong red bat ka we ka brio kteng ka Martha. Kalau apa yang supaya Yesus sekian jengka, bad kedan ru ia kapara jengka ke Mary kalau asyong kejat jong Yesus bersengap ketian utrai Henry ke Martha kalau kuslai ia hikam bad kalau cu Yesus bakal ong kutrai mem kami bakal para jengka kalau ino yang habun hikam dengan cutrai marai. Doang lam ya ka bakal nyerap lam yang Henry Ujisu laong, bol laong haka Martha, ko Martha. Wat kuslai ya ki ru, kikam ki jong kapertai. Henry, tungin longkum ka Mary kabala. Jia dia ka bynta ka baha, ba onom rong no naka ni ka jing chuk khana, ka jing sning bangiyo ba ha ngi dei ben kuslai kikam kum ken jado Henry. Ni dia benongkom ke Mary ke belasong ke jak Yesus macam korek tian ju. Nan taburong boleh amen. Tikum ni ngila poi sya ke benta ke bakut. Pat shua bangin penwai tang kan dia taman chipen kan mau. Ngila yo so sau tuli ki jing tu kana. Kata kelong mengila yo so ba kumnu usoitan upen syayu Yesus. Henry Yesus shim langop yu soitan. Ba kumnu ba u Yesus upen kia yu bapang yang tholi. Kumnu u Yesus ulet ban kmi bat jengo eka Mary bat Martha bat eka jinga tu kana jong kun sarang auria hang ni yo sau tu lagi jinga tu kana la de bang ya tu tanga marwe ngi yo su tang ka we di minta sngi dine am te kum tangi don sau tu lagi jinga tu kana minta ka sngi bat ngi pin kun na ni ka program ka jongi ba kum tangi nyele lang khamat ble jing duai ngi nya khap leb lang ba ngan pin wai ku paji bah mengi aingu mekin Yesus bait pamela don ringkat bat ngi lingbang ni ka program hi ken akan ral bait ni le yo sngo ye ki jinga thu khana na ka tien ka jongmi na ki khun ki jongmi hi ken akan ral bait try Yesus te isne ba men ker khu ya ki bat ker khu ya ki baro ki khun khana bat ki khun ki jongmi hi ken akan ral ki badon keleng ka satlak ka perthai ki ba mani shakri ya me bat haswa bangin penwa ngi ker par ka jing ai Yesus Christ ka jing it ba ukle ku pa ba ka jing selak umen sim khun to ai bikini like in shong sa ba dolem don ringkat bat ngi iwe pa iwe mengipang keteng Yesus. Amen.